Through our generous donors, we travel to the northern dry region of South Africa to lend our support in the Kalahari to an NGO that is making a difference to one of the most endangered species in the world, the pangolin. The Fisher Foundation is very honoured to be able to support the Kalahari Wildlife Project. The important aspect of it is that it highlights the plight of the most trafficked animal on earth. Ons gaan elke dag met hulle uit, want ons kan glad nie, Itermagol kan jy glad nie aanhouding nie, so jy moet elke dag met hulle in die veld by. Soos ons het trekkers nodig het om die diere te kan monitor vir 'n tydperk en dit is wat ook baie duur is vir ons om te kan doen. Dan moet ons hulle gaan haal, uitvat veld toe, terugbring en elke keer weer. So dit is ook kostes wat ons baie het. So ja, en selfs ook as hulle inkom, dan moet ons hulle gaan haal by die veearts of by die polisie of waarvanaf hulle kom. En dan moet hulle weer, as ons hulle vrylaat, na reservate toegevat word, wat ook baie ver is gewoonlik van ons af. With a veterinary background, Michelle and her dedicated team spend long days rehabilitating the Temminck's pangolin for release back into the wild. Ons wag net dat hy uitgaan en hy gaan wy nou vir ten minste 3-4 ure tot hy genoeg geëet het. En dit is een wat ons nog hopelik kan binnekort vrylaat. So this is the receiver as part of the equipment that we contribute our funding towards, and it picks up the signal attached to the animal with a little VHF transmitter, and this is where the funding goes, and this is much needed in pangolin rehabilitation, research and the sustainability of the species for the longer term. We feel is a very important contribution from the foundation, and we are very honoured to be able to contribute in this manner. So one of the key focus areas of the foundation is that the Kalahari Wildlife Project gets involved in local community education, and that is a key area for us. And Michelle will be giving the entire class of 48 students in this particular instance a small test after an educational experience, and they will walk away as pangolin guardians. Each child will get their individual certificate and a little badge that they can attach to their caps, and this, we feel, invests in the future of these communities that are adjacent to our wildlife parks, because the more awareness is raised, hopefully the better for the longer term sustainability of these endangered animals. So dit is regtig nie 'n diertjie waarmee ons kan speel nie, en dit is ook nie iets wat ons moet optel nie. Baie dankie vir almal wat gekom het om vir ons op te voed oor die gevare van 'n Itermagol en hoe bedreigd die spesies is, en vir ons meer geleer het oor die bewaring van diere en ons omgewing. And this is where the education starts, and hopefully our objective as a foundation in the longer term is to inspire future generations to go on to become wildlife ambassadors, create jobs in national parks, in conservation, by igniting the spark at this particular age of about grade 7, grade 8 learners. The knowledge is imparted in the classroom here, I believe is very effective. Ja, op hierdie stadium het ons net 'n radiotrekker op die een, en ons gaan nou vir hulle gaan soek. Die een is in die veld met een van die minders en die ander een het die radiotrekker op. So ons gaan hom nou gaan soek met die antenna en dan gaan ons hom terugbring sodat hulle vir die nag kan slaap. Hulle is nou 3-4 ure uit in die veld, so hulle het nou genoeg geëet hopelik. Ons gaan hulle nou kom weeg en kyk of hulle gewig opgetel het of wat aangaan. Okay. Ja, en dan soos die Fisher Foundation wat vir ons ondersteun, om ook dan nou die satelliettrekkers, radiotrekkers op die Itermagol te kan gebruik, is ons baie dankbaar voor, want dit is iets wat geweldig duur is om te kan doen, en ons het dit nodig. Ons kan nie enige vrylating of iets van hulle doen as ons hulle nie monitor en kyk dat dit goed gaan met hulle vir 'n baie lang tydperk nie. So dis vir ons baie belangrik om daai inkomste te kan ingenereer en vir organisasies om vir ons te kan befonds vir dit. We'd like to, as an ongoing project annually, through our various benefactors and people that have seen the work that we are doing,
contribute on an ongoing basis. And we believe in the longer term that will be very beneficial for these animals that are so endangered.